Bila CKD, chronic kidney disease, your kidney dah kaput, dah tak boleh nak cleanse out you punya toksin. So terpaksa guna mesin, sama ada darah ataupun air. Katalah okay, you dah tahap end stage tu, dah kat situ kan. Ini kita nak cerita yang sebelum sampai ke situ. Kalau boleh, kita memang nak kena elak jangan sampai ke situ. So kalau katalah you ada all the three metabolic disorder, metabolic syndrome, kecil manis, darah tinggi, kolesterol, masih tak ingat untuk menjaga 5 tahun, 10 tahun, you akan end up organ you fail kan. So katalah dah diduga dengan maybe stage 2, maybe stage 3, 3A, 3B. Macam mana nak reverse? So you memang kena jaga, memang kena betulkan 3 punca tadi tu. You kena kawal your darah tinggi, you kena kawal your gula, you kena kawal segala macam kolesterol apa semua tu. Macam mana nak kawal? Still goes back to your diet. Memang off sugar, low carbohydrate, healthy fat, healthy protein, good protein semua tu, plain water cukup, jaga 3 segi piramid kesihatan. Kalau dah protein kidney dah makin teruk lah kan. Kita punya pantang besar kalau buah pinggang adalah protein. So memang kena avoid, kita tak boleh makan banyak protein lah sebenarnya sebab buah pinggang kita dah bocor. So especially protein-protein yang berat macam red meat tu semua tu, seafood, memang you have to cut. Kita benarkan high quality protein secara very limited, maybe telur, ayam, ikan, organik. Kalau boleh, kalau you rasa memang bersungguh, memang you kena jadi vegetarian. Menu resepi untuk orang yang ada CKD. Tapi vegetarian pun, veggie pun, sebab saya dah perlu perasan, dia dah cut down dah semua protein, dah tak makan dah segala lauk tu. Fokus dekat veggie saja. Tapi kenapa dia punya kreatinin masih lagi tak improve, tak menurun, dan eGFR dia kenapa tak makin naik? Dan only saya perasan sayur kita kalau kita lah you beli sayur-sayur yang komersial tu, definitely dia ada pakai pesticide, dia ada pakai baja yang bukan organik. So itu pun take into consideration. Sebab tu badan kita kena dibantu macam mana nak kena buang benda lah tu, detox benda-benda tu. So you pergi bekam, you pergi sauna, far infrared, you pakai aloras, far infrared garment tu semua tu menolong. Sayur, carilah sayur yang bukan komersial, organik sayur, hidroponik, organik. Ataupun kalau tak ada, saya rasa kalau macam saya kampung tu orang tak commercialize. So biasanya orang tak baja, orang tak pesticide. So mungkin pilihan kat situ lah. Sebab kalau sayur yang commercialize tu risiko bahan-bahan kimia tu banyak. Yang di luar pesticide maybe you boleh cuci dengan ada macam-macam cara nak cuci kan. Tapi yang dah duduk dalam sayur tu, tu susah.